Barok sikat tangir je sengau ya kan nam jong lum semper ampang naga khana pateng. Kabide ba ulum semper bat ulum kelang. Ndai undu ulum ulong ru ke jaka ka baki beri ku jis ngotrat banlet nama ka jingdon juki klag berjengam ba ka jingdon ru juki krem. Penban barok sikat tal chulong bai tangkem tu. Kamna don kenu kenu ku jing pen. Tenan ande ki jing pen bah. Ndai ka pratarik mata ubenai. Na pli ya ka cluster development fund project haulum semper ya ka bai pisa na ka World Bank lembaga office jengka CLLMP bat ke MBMA. Keting pli yakin ki project halor junu ulum ubala bun I ki babon ki snong kentup ki tain sau semper mausen ram bat ke ki jaka kalong men pendek pensa ya ke jenglong ka Mariang ha kate ki jaka karai sau semper hapo ki khasan tali ki snong kadan ke jelong ka wei bat ke jing angrut ban ken tiu ya ka kamjo kai perthai sia ka ecotourism ha kate ke sni lembaga cluster development fund ayo ban pli sia ka main entrance ke jing tai ke bai tenan nalo ke jaka rung ban yo pli ban yo rung sate ke jaka kentup du ya ka interpretation center ba ya ka kram senrang ko la ka senrang mau ko he du haulum semper ka ba khanan da ke tu ba dengkam ban tak chu aba ki mut ban rong spo ka te krem ya ki project la pli de ba Lyngdoh minister ke tourism rengkat ka jadan lang ru u MLA Jong ka mausan ram ba onsun na tahu MDC ba alun sokme ba penchan NCA bat ki de ki he ki hanya ka sarkar ke jadan lang ha ka te kasngi Lapai Sugar Mining Duyong Motion Henrengi Mynta Waka MCCL Assembly Committee Kalalipan Ajimut Patau Katingkalano Sugar Museum Kabumut Bapamne Extractive Mining Kanomne Kayarap Tang Shipuar Bak Kanang Penjur Susu Yaka economic divide kapareng gibadan BM bat kibam dan AA. Kanang penjur susu ya landlessness ke jibam dan tindau. Ke AA ke juba. Ke tourism kedai ke juba. Masuk tenat penang bereng jumpi. Bah tang hakini ki sistem. Bagi layo ban one pie cha ban bat yu belakam jong kesencar kadar. Hen batang dari Kamelia Grassroots Music Project Kumbalai hajar tam isamlah di beransak hadruai keselau iyo mentah penting resap itu kibat om taman pengisap mentah ban seal yiki issues di balong gigs di balong mandaski di ngawan hangir lengkap kepubuar bah angin tersiup ya ia kali ke awareness apa yang tam ki babun ki hap ki bare ki sama dan angin pada perkemau ya lagi ia kali ke wei ke sisa kali ke partai ke bangi im kamle kan Nongkynti Jongi kaba kan kut kum ke possession kum ke jingdon jing em jogi kani partai kamdei ke jingdon jing em jogi kani ke partai kedai ke Nongkynti kabangi sumareka dan ba ngelapan IT telah ndak ada ke poring ini ban IT siki kun siki ksiu det pateng lah pateng ban penek unsa ban bahaya masutu ya kijing don kam kijong pi kilong ki bun serta al kublai ba kijong ba aiban ba pecahan kilai ilam sekhmat ba mangi kumbau sora ro ongan muka ba ngensu mi untuk kemda IAA de ini ka memorandum ke bapila pengi hangi jadi sindon kam nak bentak children's park
public toilet facilities, check dam, suspension bridge, but kibai. Yakini bro, tentu ya piba in I, ya support ikajing persian kat bala, tak kajing trailer kat kejongpi, baru MLA, MDC jongpi, but yakini ki akin man akan turjong ke formal proposal, hari pelakon Jepang ka financial assistance, tingnya saya pendek nak directorate kejongi dengan Pak Iki officer, dan dia yakini ke assessment, dan Kane, dan dia yakini jumlah jisap, ba ngenget, ba sian nila ban penlongkam yakini, ba ansawan sasisi ban play saya gini added facilities kami national vision